Dobrodošli na kanal Okusi prirode. Danas ćemo vam kroz nekoliko minuta pokušati predstaviti jedan od najbitnijih procesa u održavanju ruža, a to je orezivanje. Pravilno orezivanje osigurava zdravlje biljke i bujnost biljke i poboljšava cvjetanje te pomaže u kontroli širenja bolesti. Ruže se orezuju 3 puta godišnje, u jesen, na proljeće i u ljeto. Stručnjaci kažu da je proljetna rezidba najvažnija, ali ni jesenja nije ništa manje važna jer osigurava biljci sigurno prezimljavanje. Na početku odmah želim da vam kažem da kod orezivanja ruža ne možete pogriješiti bez obzira koliko ih orežete jer njihove grane će ponovno narasti. Po pravilu se orezuje 2/3 grane ruže, a jedna ostavlja, međutim i to zavisi od više faktora. Na primjer, ja želim da imam bujni i viši grm na ljeto, pa sam ostavio ove stare grane uviše, orezujem ove mladice koje su izbile iz njih. Prije nego što počnete orezivati ruže, potrebno je da imate pravi alat, a to su dobre makaze. Nemojte kupiti one koje ste vidjeli na policama trgovina, a koje koštaju nekoliko eura. Samo ćete baciti novac, a neće vam biti od neke velike pomoći. Treba će vam i rukavice ako ne želite poslije imati izgrebane ruke. Sad kad smo riješili ove krucijalne stvari, idemo na rezidbu. Ako ne znate odakle početi orezivati ružu, prvo odsjecite one grane koje strše iz grma i najčešće su tanke jer bitno je odnekud početi. Kad to završite, sljedeći korak je uklanjanje suhih grana jer one ne samo da više nisu od koristi, nego mogu biti i od štete jer mogu biti izvor bolesti. Kad smo se riješili suhih grana, orezat ćemo i one divlje koje su izbile oko ruže. I tako smo se riješili treme i sad već mislimo da smo profesionalci u orezivanju. Idemo dalje. Sada slijedi orezivanje unutrašnjih grana koje se ukrštaju, to jest diraju jedna drugu. U ovom momentu ću vam napomenuti da orezivanje ruže, a i svi ostali voćki vršite ukoso. To je jako bitno jer orezivanjem grana ukoso spriječit ćemo kapljice vlage, odnosno kiše, da se zalede na vrhovima grana i da biljka smrzne. Orezivanjem ovih unutrašnjih grana omogućit ćemo bolju cirkulaciju zraka unutar ruže i na ljeto i spriječit ćemo stvaranje tamnih vlažnih sredina koje pogoduju širenju bolesti. Idući korak je skraćivanje bočnih grana. Orezivanjem ovih grana postičemo biljku da raste vertikalno te osiguravamo bolje svjetlo i vazduh za svaki cvijet. Nakon što smo tako reći prorijedili ružu, možemo još malo dodatno skratiti neke vrhove po želji, ali pazite da ostane poneki pupi za proljeće. Ostalo nam je još da očistimo ove grane koje su ostale na zemlji, malo uskopamo oko ruže i bacimo jednu šaku mineralnog gnojiva formulacije 6, 12, 24 ili 7, 20, 30, zavisno od proizvođača. Uglavnom bitno je da prvi broj bude najmanji, a zadnji najveći. Nemojte baciti samo na hrpu i blizu korijena, nego onako malo razaspite oko ruže i zatrpajte grabljama. Sad smo pripremili ružu za zimu. Nadam se da sam vam u ovom videu pružio bar neke informacije koje do sada niste znali. Ako imate nekih pitanja, slobodno ostavite komentar ispod, a ja ću se potruditi da vam odgovorim u najbržem roku. Hvala što ste gledali i do idućeg videa, lijep pozdrav!